moj novi klip. Sada baterija je slaba i idemo facecam sabrati. I idemo. Ima jako malo ovih X. Jer ako imate, na primjer, 20X, brže će ići skoro. Brže će se ovaj pokretati lik vaš. Dobro, to uglavnom svi znaju. Znači, mislio sam da uvedemo jednog frenda. Ubao sam ga da jetpack, znate ono. Priključujem 2 i head start. Jasno, nam jedan. To. I to. Op. Smanjio sam zvuk da mene bolje čujete. Op. Ne, laga malo. Ništa proći će. Ovo vam kažem, jedan, evo jedan jetpack, ovo me najbolje. Kada ono preko imam 300.000, brže ide, ovo prikupim, malo odmorim ruke. To. Može i to. Ova epizoda će trajati oko 3 minute, jer ne. Jao, samo coins. Njih najviše mrzim. A kad se trebaju nigdje ih. Da, jednom ja igram. I treba da mi kupi 1000, još mi treba da kupim, ne znam sada, ne sjećam se. I trebaju mi coins. Kupio sam svaku kutiju. Pokupim je, nek umre mi nastro 300.000, a ja ću pokupiti. I tako kupi zaredom i ginu 1000 puta, nigdje. A sve kad ne treba mi stvarno dolaze više do... Eto, to ti u mene tako. Kad pogine Minecraft. Ne. Nema veze. Ja mislim da bi bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo u sljedećem. A do tada jedan veliki pozdrav.